uzara ndagushimira cyane ku kanya umpaye. Tubonye umukino mwiza, umukino usukuye, umukino w'imbaraga, umukino w'ubuhanga bwinshi cyane muri aka kanya. Ikipe ya Seraphire ikaba itwaye igikombe itsinze ikipe ya Nyakiriba igitego kimwe ku busa. Aka kanya ndi kumwe n'umukobwa umuzamu w'ikipe ya Nyakiriba ufite amazina yitwa Julienne. Mu kanya wari mu izamu ariko bagutsinze igitego. Mu by'ukuri ni irihe banga ikipe ya Seraphire yakoresheje kugira ngo igutsinde igitego? Ni iki babarushije muri make? Amashoti yari menshi ariko umukino uko wagenze birumvikana ko turi kumwe byiteze. Bari mufite izihe ngamba mu bijyanye no mu kibuga umutoza rero bahaye byanze ko muzikoresha bijyanye n'uko ikipe yakinishije mwakinaga nayo? intego yari ugutsinda, yari ugupasanya nyine tujya mu izamu, ariko nyine ntabwo byakoretse, ntabwo byabakundiye. Hanyuma gahunda mufite nyuma y'uko muvuye aha ngaha ni iyihe bijyanye n'uko mwabona umukino n'intego mufite imbere mu mikino iri imbere? ni ukongera imyitozo tukumva tukajya dukina neza dupasanya nyine uko bw'umugana. Murakoze cyane, ndagushimiye cyane kandi kurabasha ibyo uri umuzamu mwiza cyane nubwo utakunze uyu munsi ejo bazakunda. Urakoze cyane Zindi. Uko uyu mukino wagenze nuko uba abahungu ugiye ndamuraza kubikurikirana kuri YouTube channel yitwa Irika TV Rwanda. Ni channel ikora ibintu bijyanye n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, imyidagaduro, siporo, ivyegeranyo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. N'abaramukira bari kuza gukurikirana uko uyu mukino w'abakozi ugenze ku ikipe ya Seraphire itwaye igikombe n'ikipe ya Nyakiriba bahuraga. Hanyuma n'ikipe ya Rega Catholique igiye gukina n'ikipe ya Musasamana. Nizeye ko byose muri muze kubikurikirana. Ndamushimira cyane. Ni Irika TV Rwanda.